Yes, ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza, nizere ko aho muri mugwereza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Tugarutse mu makuru akomeje kugarukaho ni hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse no hakurya y'ishyamba rya Kibira. Turizera tudashidikanya ko mudukurikiye 5 kuri 5 ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Turabizi ko mutwumva neza cyane. Turaza guhera aya makuru yacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byongeye guhindura isura mw'abantu mwe. Byatunguranye cyane, ishyaka rya Kabila rimaze gutangaza ko uwitwa Joseph Kabila Kabange rwose atari hano i Goma. Turabigarukaho. Ese gihamya itangazwa ni iyihe? Nyuma y'amazi iminsi bivugwa bitangazwa. Hanyuma nidusoza ibya Kabila hano i Goma, turahita tubabwira ku by'uruzinduko rwa Perezida Faure Esozima Nyasimbe, perezida wa Togo, umuhuza mu bibazo by'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Yego. Yageze i Kigali mu Rwanda, Perezida Kagame yamwakiriye. Hanyuma yaraherutse i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aherutse kuganira na Perezida Tshisekedi. Benshi baranumiwe cyane bavuga ati ese kuki ahereye kwa Tshisekedi, ubundi impamvu ni iyihe ko byari bibaye mu buryo bw'ibanga nubwo byaje gutahurwa. Turaje tubigarukeho. Ese Kagame na Nyasimbe baganira iki? Hanyuma ikindi tuza kuba dukomozaho, bwana Nsanzimfura Jarimura, unyemerere tubwire abantu bacu iby'ishyano rya Gashyantare ryaguye hano mu birindiro cyangwa se muri kampu zirimo abasirikare ba SADC bari mu butumwa bwa Samidi Yarasi hano i Goma. Ibirindiro byo byasanzwemo abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abazalendo, utibagiwe n'aba FDLR. Ese hari umugambi umeze ute? Tumenye gahunda yari hari mbi cyane y'aba SADC bari gutinda gutaha. Impamvu bari gutinda gutaha, bemerewe inzira, ntihabuze imodoka zibacyura ko bagomba guca mu Rwanda. Niki cyabuze? Hari ububisha cyangwa se ububere, yego babyita ububere, ubugome ndengakamere SADC ngo yari gutegura kuri M23. Biravumbuye rero, bigiye hanze, abantu bacu baraje bumirwa cyane. Bumva ukuntu kwizera umwana w'umuntu, wizera umwana w'umuntu agira ati avumwe. Nako kandi ndibuze kukubwira byinshi bitandukanye, nkakubwira ko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma, M23 ikomeje ama operations yo gushaka aba FDLR ndetse na FARDC na wazalendo bakomeje guhungabanya umutekano hano mu mujyi wa Goma. Nako kandi ndibuze kukubwira byinshi bitandukanye kuri Joseph Kabila Kabange, bivugwa ko ngo yaba yanatangiye kwifatanya n'umutwe wa M23 ndetse biranavugwa ko ngategereje Moise Katumbi Chapwe kugira ngo batangire urugamba rukomeye cyane rwo gukora ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Nako kandi byinshi utamenye ku biganiro biri kuba ku mutwe wa M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa, hari byinshi biri gutangazwa, hari byinshi biri kugarukaho. Turaje tubigaruka, ariko tunavuge ishyano rya Gashyantare baboneye ku mirongo y'urugamba hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare b'u Burundi barimo n'abakomando bishwe na twirwaneho yabarahiye aho twinikaga. Ese ni mu kahe gace? Turaje tubigarukeho. Yabakubise koko mu buryo bukomeye. Yego. Nako kandi urugamba rukomeye cyane ruri kubera i Murenge mu Minembwe. Turaje tubigarukeho. Ku munsi wa Pasika hageragejwe ibitero karahabutaka. Ese byasize bigenze bite? Tukivuga ku Murundi, ariko turababwira ibyo abasirikare 12 b'u Burundi bahamye muri Tanganyika. Ese byatewe n'iki? Iki cyatumye barohama? Turaje tubigarukeho, dutera ibuye rimwe twica inyoni ebyiri, tubabwire n'ibya perezida wabo washimangiye uburyo yabayeho mayibobo muri Tanzania. Byatunguranye cyane. Yabaye bandi. Yego, turagaruka hano muri Kivu y'Amajyaruguru, dukomoze ku makuru aturuka Walikale. Biravuga ko witwa General Baudouin Ngaruye ngo yaba yamaze kugerayo tayari, ndetse ku itegeko rya General Sultan Makenga ngo hari ukuntu bagiye gukora operation yo kwisubiza centre Masisi hadapfuye n'umusirikare n'umwe, hadapfuye umuturage n'umwe, hatabayeho ibikorwa remezo ngo bisenyuke habe na kimwe. Bagiye gukora operation karahabutaka yo kwigarura centre ya Walikale. Turabikomoza tunabwire iby'umugabo n'umugore bishwe n'abitwaje intwaro hariya mu gace bivuga ko kagenzurwa na M23 muri territoire ya Walikale. Tubibabwira tubive imuziri muzingo, tubabwira uburyo ngo hari ibice M23 ikibarizwamo, kandi yaratangaje ko yabisohotsemo muri iyi centre ya Walikale ku itariki 2 Mata rwose, ngo M23 ngo hari ukuntu yabakinza akadeyi. Turaje tubigarukeho. Hanyuma tunakomoze ku ntambwe y'ibiganiro hagati ya guverinoma Kinshasa ndetse
na M23 Yego. biduha muri Qatar kuri ubu biri gusubira ibubisi. Ndetse hari na byinshi biri kuvugwaho. Hari na byinshi biri kugenda bivugwaho hanze hanze ya East Africa. Yego, hanze ya East Africa turaza kubabwira byinshi bitandukanye. Turaza kunyarukira mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Demokarasi ya Kongo turababwira noneho tumaze kumenya cyangwa se tumaze gucirwa ku mayange igihe abacanshuro ngo bagiye kuza hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bazahagerera. Talam rwose yahoze ambwira ati dore iminsi yabo irabarirwa ku ntoki, iminsi basigaje ngo bagere basesekareyo kandi ngo bafite inshingano zagutse. Turaje tubigarukeho. Yego, turaza no kubabwira ko mu gihugu cya Afurika y'Epfo Vice Perezida yagerageje kwicwa. Vice Perezida Perezida wungirije Cyril Ramaphosa bagerageje kumuhitana. Azira iki turaje tubigarukeho. Turaza no kwambuka hakurya y'inyanja ngari tubabwire ko Uburusiya bwashinjije Ukraine kutubahiriza agahenge kashyizweho kuri Pasika. Pasika ntabwo byagenze neza. Putin yari yatangaje agahenge ariko ngo Ukraine yakarenzeho. Ibyo byose turabifite hano. Ni nako kandi Israel yahagaritse visa ku badepite b'Abafaransa bashyigikiye Palestina. Ni nako kandi Uburusiya bwasubukuye ibitero kuri Ukraine nyuma y'uko Putin nyine atangaje ko kuri Pasika yatanze agahenge. Ako gahenge rero karangiye, yatangiye ibitero karahabutaka. Yatangiye kwatsa umuriro kuri Ukraine. Ese ni mu bihe bice hari kwaka umuriro? Ariko ngo nitanura koko nkuko amakuru ariko tugera ahangaha bivuga. Nazo muri nyamakuru byandika, ibitangazamakuru acukumbuye biri kuvuga ibintu bikomeye cyane kuri iyi ntambara. Ibi byose rero mutwemerere tubigarukeho tubive imuzi n'imuzingo. Abakunzi bacu rero ikindi basabwa ni ugukanda hasi handitse subscribe cyangwa sabone. Ni iby'agaciro cyane, ni iby'ingenzi. Hanyuma tubigarukeho nyine batwemerere. Bibuke no gukora subscribe kugira ngo bajye barushaho kunogerwa n'ibyo tubategurira 5/5. Yes, hanyuma reka duhere ku nkuru ya Esozima Nyasimbe hano i Kigali. Duhere ku nkuru ya Nyasimbe. Ni umuhuza mu biganiro nkuko article indahangaha ibivuga. Abantu bacu bajya bamenya ko abantu tubagezaho amakuru y'ukuri. Se barabizi bagenda babyumva. Perezida Paul Kagame yakiriye mu biro bye Esozima Nyasimbe uherutse gushyirwaho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nk'umuhuza ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko Perezida Kagame yakiriye Nyasimbe ku mugoroba kuri wa 21 Mata 2025 baganira ku ntambwe imaze guterwa mu biganiro by'akarere bigamije gushakira amahoro aka karere k'ibyaga bigari, amahoro arambye. Itangazo ryaturutse mu biro bya Perezida Nyasimbe ku gicamunsi yo kuri wa mbere ryavuga ko uruzinduko rwa Nyasimbe rugamije gushimangira ubushake bwe mu gukorana n'abandi bafatanyabikorwa mu gushaka igisubizo kirambye ku makimbirane ari hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Riti ibyo bizafasha mu guteza imbere ubufatanye no kuzamura umubano hagati y'ibihugu byombi. Ku 24 Werurwe nibwo ibiro by'umukuru w'igihugu wa Angola byatangaje ko Perezida João Lourenço Emmanuel atakiri umuhuza mu bibazo bya Kongo n'u Rwanda, ahubwo agiye gushyira imbaraga muri gahunda zireba umugabane wose aho kwita ku karere kamwe. Nyuma Perezida Lourenço yagejeje ku bayobozi b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU dosiye ya Faure Nyasimbe nk'uwari umukandida ku mwanya w'umuhuza barayisuzuma. Mu ntangiriro za Mata 2025 AU yagaragaje ko bishyigikiye icyifuzo cya João Lourenço wa Angola ko Perezida Nyasimbe amusimbura ku mwanya w'umuhuza mu biganiro bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku ya 12 Mata 2025 inteko rusange ya AU yagize Perezida Nyasimbe bidasubirwaho umuhuza uzafasha u Rwanda na Kongo gukemura amakimbirane bifitanye. Perezida Nyasimbe yakunze gusura u Rwanda inshuro nyinshi haganirwa ku ngingo zitandukanye zirimo ibijyanye n'umutekano n'ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afurika.
muri iyi myaka ishize umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wazamye biturutse ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, aho Kinshasa ishinja gufasha ihuriro rya AFC M23 ariko rurabihakana. U Rwanda narwo rushinja Kongo gufasha no gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 n'ubu gifite umugambi wo kurungabanyiriza umutekano. Nyasimbe agarutse mu Rwanda nyuma y'uko muri Mutarama urabyibuka uyu mwaka nabwo yari i Kigali mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 bemeranya kurushaho guteza imbere imikoranire y'ibihugu byombi. Nabonye uru ruzinduko rwa mbere agiriye muri Angola akajya Kinshasa akaba aje hano mu Rwanda ngo biri gushimangira kugira ngo abanze amenyane n'abakuru b'ibi bihugu abagiye guhuza nyuma yo kuva i Kinshasa. Rero ngo byari mu rwego rwo kurushaho kumenyana na Tshisekedi, kuza mu Rwanda nabyo nuko rero gusa ntacyo yigeze abitangazaho byimbitse cyangwa birambuye kuri uru ruzinduko, kuko kuri X y'ibiro bya Perezida Tshisekedi haherutse kwandikwa ko ngo Perezida wa Togo yagiriye uruzinduko nyine i Kinshasa, gusa ngo rwa ruzinduko rwo kugira ngo amenyane na Perezida Faci gusa. Uyu Nyasimbe basanzwe baziranye ariko ku bijyanye no kuba gutangira inshingano yego baraziranye ariko ntabwo baziranye baganira ku bibazo babanaga mu bushuti. Yego rero João Lourenço niwe wari ushinzwe izi nshingano, yarazirekuye rwose yahise atangaza ko nyine ngo bitakiri mu byo ashinzwe. Abenshi banavuga ko yajyanye agahinda kubera ko atigeze yubahwa. Tariki 18 Werurwe hari hategerejwe ibiganiro byagombaga kubera iwe hagati ya guverinoma Kinshasa ndetse na M23. Noneho biza kurangira Katari, iyo nama itabaye tariki 18 Werurwe. Icyo gihe umunsi wari wabanje tariki 17 hari habayeho gufatira ibihano abayobozi ba M23. Icyo gihe M23 hari hahanwe ba Imani Nzenze Johnny Colonel ushinzwe ubutasi, hari hahanwe ba Lawrence Kanyuka, ba Bertrand Bisimwa perezida w'uyu mutwe. Noneho M23 ihita isubika kujya muri ibyo biganiro. Ese turajya mu biganiro turi abanyabyaha twafatiwe ibihano, kuko ni bimwe mu bintu mu mpamvu M23 yagiye itanga. Ariko byaratunguranye ko kuri iyo tariki nkuko ntabwo twari mpamya ko ntawe utaratungwe n'iyi nkuru, twagiye kubona tubona idoha muri Katari habaye ibiganiro hagati ya Tshisekedi Felix Antoine wa Kongo ndetse na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Rero ubuhuza bwa Togo kuri Nyasimbe buje busanga ubwatangijwe na EAC na SADC hagati nyine ya Perezida William Ruto na Mnangagwa bakuriye iyi miryango bagiye ku ruhande rwa EAC na Mnangagwa ku ruhande rwa SADC. Ni ubuhuza bwashyizweho nyine, ni abahuza 5 bagomba gukorana n'uyu Nyasimbe kugira ngo bashake igisubizo ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ndetse Katari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bari gukora ibyabo ngo amahoro aboneke. Rero biteganyijwe ko tariki 28 Mata 2025 intumwa za M23 zizahurira muri Katari, ndetse nazo ngo zikubahiriza aya masezerano. Ntibyaje kuzamba se? Cyaje kuzamba, ariko hari ibiganiro biri kuba mu buryo bw'ibanga. Ndetse ibyo biganiro ngo hari ntabwo imaze kugira guterwa. Sinzi niba turi burone official statement y'ibyaganiriweho, kuko ibya Katari byo bizabibanga nubwo tubimenya mu buryo butugoye ariko tukabimenya. Sinzi niba hari soke official statement y'ibyaganiriweho hagati ya Perezida Kagame na Nyasimbe. Kumenya ko yaje ni kimwe, ariko kumenya ibyo baganiriye n'icyo baganiriyeho kirazwi. Nabonye bitari gutangazwa kuko ibyo bazuye ni ibiki, kuko nta cyatangajwe nyuma y'uko Nyasimbe asuye Tshisekedi. Nta n'iki butangazwe kidasanzwe, kuko ni ukugira ngo abanze amenyane n'aba bakuru b'ibihugu. Ubwo se niba yarabanje muri Angola kumuhuza Lourenço wari ucyuye igihe, ndahamya ko yahakuye experience. Buriya Lourenço yamubwiye impamvu we atakiri muri ako kazi nyine yakarekuye, yumva uruhande rwa Lourenço, anamubwira impamvu yakeneye ko ari we wamukorera mu ngata. Ubwo impamvu yamugiriye icyizere. Mpamya ko yamubwiye ati noneho gerageza ibishoboka ayo ibone ko
bibone ko kuko ari wowe wari ukenewe itacishamo ijisho kuko ni nanjye ugiye kuba ndi umuyobozi wayo. Noneho ikindi buriya yamubwiye buri ruhande uko rwitwara muri aya makimbirane. Yego buriya yamubwiye ingorane ahura nazo. Yahamagaye Tshisekedi amubwira ati hariho ibiganiro tariki runaka, amutumira agafunga umutwe n'ariya numvise ngo ni ibipurizo, buriya igipurizo ujojyemo agashinge nukoza nita kumva nyine buriya Laurenso nk'ukwita ushiramo Laurenso buriya yabwiye Nyasimbe buri wese imyumvire yo kuri iki kibazo, amubwira uko abona Perezida Kagame yitwara iyo hakenewe ibiganiro runaka, cyangwa se nuko abona Tshisekedi yitwara. Yego bisobanuye ko rero byari ngombwa ko nyine nawe ashira amakenga agatsimbuka i Rwanda akaza Kinshasa. Impamvu abantu batubajije ntabwo nayibasubiza, ntabwo mbizi ngo niki gitumye abanza Kinshasa, ntabwo yari bibabwire kuko ntabyo nzi. Nkurikije kandi bigaragara ko ngo Angola ifitanye ubucuti na Kinshasa kurusha u Rwanda. Nkurikije nge rero Nyasimbe ntabwo aje kwifasha bino bibazo wenyine, agiye gukorana n'aba bahuza ndetse n'uyu muryango wa EAC na SADC kugira ngo bashake igisubizo, ariko nanone bikazaba mu buryo navuga bwumvikanweho na M23 na Kinshasa. Ntabwo M23 ngaha ntabwo izongera kogerwaho. Yego ntabwo izongera kuvuga ngo bayiheze mu biganiro ibyemere, kuko Katari bayifatira ibyemezo nicyo kintu yarushije. Ubundi Kongo yo dore ikibazo cyayo. Kongo iyo ibonye u Rwanda rwitabiriye ibiganiro yihita yanzura ko ngo M23 yagize ite yahagarariwe. Nicyo kibazo Kongo ifite. Rero aho Katari niho iri kurushiriza aba bahuza abandi, kuko Katari yo igira gutya igatumiza buri ruhande yatumije uruhande rw'u Rwanda. Umukuru w'igihugu aragenda ahubwo reka wenda nkwereke Tshisekedi na Kagame barahuye i Doha muri Katari. Abo ni abakuru b'ibihugu yego bafitanye amakimbirane. Wenda ntabwo u Rwanda ibibazo bifitanye na Kongo, nyine iyi ntambara iri muri Kongo ni intambara ku buryo yagutse igakomera, yagera n'ubundi ikomeje yagize ingaruka ku Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego byarara gukoresha ubushobozi bw'umurengera rugashyiraho ubwirinzi. Ni byiza kwirindira umutekano, ariko se kuki rwabikoze ruhangayikishijwe n'ikibazo gihari, kuki cyatejwe umurindi na Kongo. Noneho urumva ko bikorana na FDLR, aba genocideri basize bayikuye u Rwanda, aho gufasha u Rwanda kubafata ngo baze babazwe ibyo bakoze, abahabinwa nabyo babihanirwe, ahubwo irabaha uburyamo bushyushye. Noneho u Rwanda kandi ubu barafatanya mu kurwanya M23, kandi ngo nibasoza gutsinda M23 nk'uko babivuze ngo bazafatanya gutera u Rwanda. U Rwanda iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo ni ikibazo cyo kuruhangayikisha, ariko ubushobozi rufite bwo kwirinda ingaruka ziriya ntambara ni 100%. Yego ni 100% Kongo kuko rwaranabigaragaje. Kongo yarangiza ubugoryi bwayo ikabuzanamo n'ikigare ikitirira u Rwanda M23 icyo kintu. Ese Gerard Sultan Makenga turebye indangamuntu ye twasanga ari umunyarwanda? Uziko harimo n'aba M23 bafite indangamuntu, bafite y'imishahara isohotse, urumva ayabona yarasohoka, ariko ntumbaze ngaribwa nandi n'itariki ngo ibirizwi rwose ngo FARDC bahemberwe. Buriya nayo Sultan Makenga aba yasohotse kuko nawe yabaye umusirikare wa Kongo, nuko barabasibye kuko buriya kugira ngo bagumishaho muri database, kugira ngo igihugu kijye kugufatira ibihano cyo cyaragukuyeho access zose cyagwa birashoboka. Ariko kuki yigeze kwitwa umunyekongo? Kuki ubu yakwitwa umunyarwanda? N'ubu ni umunyekongo. Nyine nibyo ndi kukubwira, ubu kandi atari byo bemera, ari nacyo arwanira. Ababyeyi babo n'abavandimwe babo barahunze. Kongo ni kimwe mu bihugu bifite impunzi nyinshi mu bihugu bitandukanye by'akarere. Mu Rwanda harimo impunzi zirenga 100,000. Yego urumva. Rero ni ikindi kibazo kinini Kongo ikurura, kandi cyakaba ari n'igisubizo.
kumva ibyo basaba, kwemererwa kwitwa abanyekongo. Erega biroroshye, Perezida Tshisekedi arasabwa guha uburenganzira abanyekongo ababwimwe, ndetse akanasabwa kumva uruhande rwa M23, ndetse akongera agasabwa ikintu gikomeye cyane. We bavuga ko Tshisekedi ubundi ngo ni nawe ufite urufunguzo rw'ibibazo. Niwe mu ijambo rimwe. Hari impapuro zibitswe n'ibitware ni abandi, n'umubitsi w'ibitabo, n'umushyinguzi w'ibitabo. Urumva? Izo mpapuro zirimo amadosiye byanditswe, ibikubiye muri izo mpapuro byanditswe tariki 24 yego Nzeri Werurwe 2009. Tshisekedi yabishyize mu bikorwa, ukareba ko intambara idahagarara, ukareba ko uburyo yica yabunze imitima ngo baramuhitana. Nabonye Tshisekedi wenda kugira ngo ibintu bibe byajya mu buryo bwe, yego biragoye, kuko ubwe afite imyumvire ye, akagira n'imyumvire ya bamwe muri guverinoma yiwe badahuza. Yego, ararwanga abo yitabanze n'inshuti zatazi. Urumva rero ibiganiro bimaze iminsi biba, hari ibibazo iminsi bibera muri Katari, kuko hagiye gushira ngo ibyumweru 3 abahagarariye ubutegetsi bwe bwa Kinshasa nyine nabo mu ihuriro Alliance Fleuve Congo M23, yego ubona twirwane hirimo, batangiye ibiganiro bibera hari Doha muri Katari. Ni n'ibiganiro bwanatsanze imfura byatangiye nyuma yo guhangana gukomeye iri kw'impande zombi, kwatumye AFC M23 ifata umujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Bukavu muri Kivu y'Epfo. Ibyo simbigarukaho. Yego, leta ya Kongo rabizi ni kenshi yagiye ivuga iti ntabwo bishoboka ko twagirana ibiganiro na AFC M23, umutwe w'iterabwoba. Ariko yavuye ku izima nyuma yaho Emir wa Katari, iyo bavuze ngo Emir w'igihugu runaka bavuze ngo Emir wavuze umuyobozi ubundi. Okay, wa Katari. Hari n'abari bazi ko ari shehe, ari umuyobozi twa Emir, kumva? Noneho Emir wa Katari, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, urumva, ahuje Perezida Kagame na Tshisekedi ku 18 Werurwe. Ejo bundi hari inyandiko yagiye hanze yashyizwe hanze na RFI cyangwa se RFI, yego, ku 19 Mata. Ubibyuka bari batangaje ko hashize iminsi 4 ngo haba ibiganiro biziguye, ntabwo ari bitaziguye, biziguye, aho Kongo na AFC M23 ngo binyuza ubutumwa bwabyo ku muhuza ariwe Katari. Yego, AFC itanga ibyifuzo byayo n'ibibazo byayo kuri Katari, na Kongo ikagira ite umuhuza rero nawe akareba uburyo avuga utuntu, umuhuza agaca urubanza rutabera. Yego, ndetse ni n'umuhuza ufitiwe icyizere. Noneho icyo AFC M23 yifuza rero mwuka byaramwe nuko amakimbirane ifitanye n'ubutegetsi bwa Kinshasa arangira. Kinshasa ari mvuga ko ishaka ko amakimbirane ifitanye na M23 arangira. Yivuga ko nta nayahari, nta nubwo yemera ko ahari, ahubwo yo ivuga ko iri mu kuri igihe cyose. Bijyanye na Tshisekedi avuga ko ngo uyu mutwe ushyigikiwe n'u Rwanda. Noneho ariko sino kuba M23 yifuza ko amakimbirane ifitanye n'ubutegetsi bwa Kinshasa arangira, ahubwo barasaba ko atahuzwa n'iki gihugu gifitanye n'u Rwanda. Okay, M23 nikivuga. Yego, kuko amakimbirane iki gihugu gifitanye n'u Rwanda mu by'ukuri ahabanye n'ibyo buri wese yibwira, kubera ko M23 irarwanira kubaho kwayo. Yego, mu gihugu cyayo. Noneho ibaze kurwanira kubaho kwayo bikitirirwa u Rwanda. Ikibazo aho ni ikibazo rero kibera. Yego, M23 irashaka ko biva mu kavuyo, bihabwa umurongo, ubutegetsi bwa Kinshasa byo gupfa n'u Rwanda babipfe, ariko bukemurane na M23 ikibazo. Ariko leta ya Kongo yose ikibibona, kuko ishinjira ihuriro kuba igikoresho cy'u Rwanda. Yego, noneho rero nubwo hashize igihe habaho kudahuza hagati y'impande zombi, iyi radiyo nk'uko yari yabitangaje ngo hari intambwe nziza imaze guterwa, ushobora gutuma icyizere kibaho, kuko ngo hari ibyo zemeranyijeho impande zombi, ariko ntibiramenyekana kuko Kongo irifuza ko byaba ibanga kwa gutsindwa. Noneho RFI yari yavuze ko ngo muri iki gihe hari gutegurwa inyandiko ihuriweho n'ubu iracyandikwa n'impande zombi, ariko ngo ntibizwi niba izashyirwa ahabona ndetse niba izitwa amasezerano yo guhagarika intambara. Mu gihe hakomeje ibiganiro ku bizajya muri iyi nyandiko, leta ya Kinshasa yifuzaga ko
hashyirwamo ko impande zombi zisaba indi mitwe yitwaje intwaro kujya muri gahunda yo guhagarika ubushyamirane. Hari umudiplomate uzi ibijyanye n'ibi biganiro yatangaje ko ngo igikomeye buriya ngo cyari uburyo bwo gushyira mu bikorwa ingamba zirema icyizere hagati y'impande zishyamiranye, izi nizo zigaragaza niba buri ruhande rushaka amahoro. Leta ya Kongo yo yasabye ko mu ngamba zirema icyizere hakwiye kubamo ko AFC M23 iva mu bice yafashe, ariko iri huriro ryagaragaje ko ibyo bidashoboka, ko ryabivamo byose riva gusa mu duce mu mujyi wa Walikare byonyine. Turashobora ibiri kuberayo no mu bice bihana imbibi mu ntangiriro za Mata uyu mwaka. Rero AFC nayo M23 yasabaga leta ya Kinshasa gukuriraho igihano cy'urupfu abayobozi bayo no gufungura abanyamuryango bayo bafungiwe hari Kinshasa barahari. Harimo n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo ziri muri Kivu y'Amajyaruguru nazo zigataha, ariko ibintu birakorwa. Barafite umugambi ukomeye mbere yuko, kuko nidusoza iyi nkuru ya Joseph Kabila tugahita tubabwira iby'izi ngabo za SADC kubera ko ngo zifite umugambi ukomeye, niyo mpamvu ziri gutinda gutaha. Umugambi mubisha umugambi mubisha, yego, umugambi mubisha, umugambi utari mwiza rwose. Kuva tariki 18 haravugwa inkuru y'uruzinduko yo gutaha kwa Kabila igoma gusubira mu gihugu, ariko ibyabaje Kinshasa ngo nukuza mu bice bigenzurwa na M23 kandi agaca mu Rwanda. Ibyo rero bituma bikomoga ku gatuza bagaragariza isi ko ibyo bavuze ko Kabila ari inyuma ya AFC M23 ari ukuri, ndetse ko u Rwanda rubashyigikiye ari ukuri. Rero hanyuma tubwire ibimaze kuba bitangazwa n'ishyaka PPRD rya Joseph Kabila Kabange. Wenda ibibaye nyuma yuko iri shyaka n'ubundi rifatiwe ibihano byo kutazongera gukora ibikorwa byabo hano mu gihugu hose cya Kongo. Kinshasa yarabakumiriye. Ibi rero Kinshasa yabishingiye ngo kuba Kabila yaramaze kugera mu mujyi wa Goma, ariko nta gihamya babifitiye, nkuko baragira ngo wenda bafunze n'ikoranabuhanga ryabo ku buryo batabasha kwanamusinga itangazo nk'iri. Reka gusa iri shyaka rya PPRD rya Joseph Kabila wahoze ari perezida w'iki gihugu ryahakanye aya makuru ko ngo atari mu mujyi wa Goma nk'uko biri kuvugwa. Iri shyaka ryabihakanye biciye ku mbuga nkoranyambaga, ndetse bitangazwa n'umunyamabanga uhoraho waryo witwa Ferdinand Kambele, yego, mu kiganiro yagiranye na Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye kuwa gatanu tariki 18 Mata nibwo hamenyekanye amakuru y'uko Kabila ngo ari i Goma, aho yageze muri uyu mujyi avuye mu buhungiro i Harare muri Zimbabwe. Umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka yabwiye ikinyamakuru BBC ko uyu mutwe wa M23 nta kibazo ubona mu kuba uyu munyapolitiki yaba ari muri uyu mujyi ufatwa mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru y'uko Kabila ari i Goma akimenyekana, leta ya Kongo yahise itangaza ko igiye gukurikirana mu butabera imushinja ibyaha by'ubugambanyi bwo mu rwego rwo hejuru, ndetse ngo banahagarika ku butaka bwa Kongo ibikorwa byose by'ishyaka rye rya PPRD. Kinshasa kandi yaratangaje ko icyemezo cyo gufatira imitungo ya Joseph Kabila yose ngo bikwiye gushyirwa mu bikorwa igafatirwa. Urumva, uyu Kambele yananenze cyane Kinshasa kuri ibi byemezo bashinja iri shyaka, ndetse ngo ni ibintu byo guhimba amakuru adasanzwe ngo bagamije kuyobya rubanda. Kuri uyu Kambele yumvikanishije nyine aya makuru, avuga ko Kabila ngo atari i Goma, ngo ari ibihuha. Rero minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu ngo agomba kubimenya neza, ngo yaribeshye cyane, ngo Joseph Kabila ntabwo ari i Goma. Ese ngo ninde wabonye n'amaso ye Kabila ari i Goma? Ninde wabonye n'amaso ye Kabila ari i Goma? Ati se basi ninde wanabonye amafoto ko yaba hari amafoto yacicikanye ejo bundi ariko yagaragazaga yari Kabila, ni amafoto ya kera, amafoto ya kera akiri perezida. Yego. Noneho nawe wenda ibyo wese yatanze gihamya cy'uko adahari. We aravuga ko ati nta muntu n'umwe
wigeze uvuga ibintu yigeze abona n'amaso ye cyangwa ngo agire amafoto yibonera. na Muyaya yari yavuze ko atizeye neza ko ahari ariko kabaye ahari yaba ari umugambanyi. Patrick Muyaya Katembwe, minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma, yari yabivuze. Hanyuma rero uyu Constantin Mutamba, minisitiri w'ubutabera, yari yavuze ko ndetse haranatangijwe deja hari imitungo rero bizi ko yatangiye gufatirwa gusakwa k'urugo rwe ndetse isakwa ry'urugo rwe ryari ryatangiye mbere y'uko bivugwa ko ari ingoma, kuko bari bamaze iminsi batangaza ko azaza. Rero nawe yari yavuze ko agiye kuza mu gihugu guhangana n'iki kibazo. Rero uyu Kambele, uyu muyobozi w'ishyaka rya Kabila, we avuga ko ngo ababajwe no kuba iki gihugu cyabo kiri kurindimurwa n'ubutegetsi buyobowe n'ishyaka rya UDPS riri ku butegetsi, ngo no kuba bakomeje guhonyora amahame ya demokarasi. Uyu Kambele avuga ko ngo ibi byemezo bya guverinoma binyuranyije n'amategeko kandi ngo bikaba bigaragaza ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Faci. Yunzemo ko kandi ngo ibiri gukorwa na Kinshasa ngo byerekana ko Tshisekedi ashaka kwishyiriraho repubulika ngo agendeye ku bitekerezo by'uko atekereza n'uko abyumva. Uyu Kambele avuga ko ishyaka rya PPRD ngo ritazigera na rimwe ryemera guterwa ubwoba na Kinshasa na rimwe. Yanagaragaje ko ngo ibyemezo byafatiwe iri shyaka bishyigikiye ngo kuba ryaranze kwitabira iyi migambi ya Kinshasa. Ni imigambi nyine yatangijwe na Perezida Tshisekedi ngo igamije kwigarurira indi mitwe ya politike ngo kugira ngo itarwanya ubutegetsi bwe bw'igitugu. Rero yashakaga no gushyira iri shyaka mu mahame ye, akaryumvisha propaganda ze ndetse akanarishyiramo ibitekerezo byo kugira ngo iri shyaka arebe ko ryayoboka ubutegetsi bwe. Rero iri shyaka ryarabyanze, riracyanabishimangira. Ibiro biri gushimangira ko Kabila n'ubundi abaye arigomikiye abakimuzanye, byaba ari ugufatanya n'uyu mutwe wa M23. Nta kindi. Hari reka tubivuge gutyo uko biri. Ntabwo nje kwanariza ngo ibiki, kuko ntabwo ndi umwanaliste mwiza kuvuga amakuru ko ari. Ariko Kabila kuba arigoma byo ntabwo ndi bubigarukeho. Ntabwo ndi bubigarukeho. Ndetse n'uwitwa Moise Katumbi, umuyobozi wa Ensemble pour la République, ategerejweyo niba atariyo. Hanyuma ndetse nawe niba yaraje yanyuze mu Rwanda, kandi niba ataraza azaca mu Rwanda. Hanyuma ikindi, John Numbi, uyu wahoze ari umukuru wa polisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nawe amaze iminsi muri Zimbabwe yarahunze, abari inyuma, arabashyigikiye. Abari inyuma rwose bari kumwe nawe, ndetse bose babyumva kimwe na AFC M23. Reka duhanga amaso icyerekezo cy'abaharanira impinduramatwara. Ese bigeze tuzagenda tubwira abantu bacu niba nta twika inzunga yishe umwotsi, niba Kabila arigoma tuzabibona, kuko hari ijambo agomba kugeza ku banyekongo vuba. Hanyuma rero nyemerera tubwire abantu bacu iby'ishyano rya Gashyantare, buriya Sadeke, ibya Sadeke ni akarorero. Sadeke irakubabaje, ni akamaramaza. Umuntu umuvura amaso bwacya akagukanurira. Barafashwe ntibishwe, ariko se hari abishwe nyine bari ku rugamba bisanzwe. Sadeke ishaka icyuho, urumva. Hari abakomeretse bacyuwe kare ngo bajye kwitabwaho. Abasigaye bitaweho na M23, niyibagaburira, niyibarindiye umutekano, nta kibazo bahura nacyo na kimwe. Ejo ndabonaga celebration bari kumwe na Wilingoma, afande Wilingoma, umuvugizi wa M23 bya gisirikare, bishimye. Ariko se ko bari banasinye amasezerano y'ubufatanye mu gusana ikibuga cy'indege kugira ngo borohereze byorohe gutaha, bakaza kugira uruhare muri biriya bitero byagabwe tariki 11 n'ebyiri bishyira n'ebyiri Mata hari Goma. Bakaza mbega M23 igahita igaragaza n'uburyo yababajwe n'icyo gikorwa. Hakabaho kubasaba gutaha vuba, ndetse Sadek igahita isaba u Rwanda inzira. U Rwanda rukagira gute? Rukayibemerera. Bigenze bite ibi biri gutangazwa ko biteye isoni n'ipfunwe? Sadek irashaka kwikura ngo mu kimwaro, kuko umuntu agashaka gutaha kuriya ngo biteye isoni.
biteye isoni kizataha kuriya se ahubwo noneho reka rero tubibabwire hari aho babyumvise ariko ntabwo byari bifite uburemere ubwo bagiye kubyumva nangaha mu bigo by'ingabo z'uyu muryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC ziri mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC hasanzwe abasirikare batagira ingano benshi ba Kongo nabo muri Wazalendo na FARDC na FDLR nyine. Yego, ibi bintu nta kundi wabifata uretse kubifata nk'ubugambanyi. Mu mpera za Werurwe nibwo abayobozi b'ihuriro AFC M23 rwanya ubutegetsi bwa Kinshasa baganiriye n'abofisiye bahagarariye abagabo bakuru b'ingabo zo mu bihugu bya SADC. Ibi bintu bibaye bigaragaye mu gihe ejo ndi Ruduzana Mafanyi umugabo mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo abeshya ko ngo bashyizeho itsinda ngo rigiye kwihutisha gahunda yo gutaha, ndetse ngo iryo tsinda ngo n'umwanzuro wafatiwe hariya muri Tanzania. Umugabo mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo uwa Malawi, uwiza Malawi n'uwiza Tanzania ngo bari baganiriye. Noneho ubwo AFC yemeye gufasha izi ngabo za SADC ziri muri Kongo gutaha zigataha ariko zikajyana n'intwaro n'ibikoresho bya gisirikare ariko zigasiga iby'ingabo za Kongo. Bidaciye kabiri uwo mubano wajemo agatotsi nyuma ya AFC M23 ishinja izi ngabo za Kongo za SADC kugira uruhare, urumva, kugira uruhare rwose mu bitero iherutse kugabwaho muri uriya mujyi wa Goma. Rero ubwo M23 yafataga uyu mujyi wa Goma, ingabo za leta ya Kongo FARDC na Wazalendo bagera ku 15,000 nibo bahungiye mu bigo bya SADC biherereye hano mu mujyi wa Goma. Rero byabaye ngombwa ko M23 ibasangamo muri ibi bigo. Ibi byanatumye inasaka muri izi nkambi kugira ngo abari guteza umutekano muke bakurwemo. Umwe rero mu basirikare bari mu butumwa bwa DRC avuga ko ngarambiwe ubugambanyi ingabo zabo zikomeje gukorera M23. Yavuze ko rero ubwo izi ngabo za M23 zageraga mu bigo byabo basanze amagana n'ingabo za leta nabo muri Wazalendo baratujwe muri ibi bigo, hagamijwe rero gutegura ibitero karahabutaka kuri uyu mutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo. Ati mu gihe hari gushyirwa imbaraga mu bikorwa byo kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo, ingabo ziri mu butumwa bwa DRC zo ziri guca inyuma zikagira uruhare mu bikorwa bya gisirikare mu buryo bw'ibanga rikomeye. Izi ngabo ziri kwijandika muri ibi bikorwa bihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe kuri tariki 13 Werurwe 2025 abakuru b'ibihugu byo muri SADC bafashe umwanzuro wo guhagarika ubutumwa bw'uyu muryango muri Kongo bwari bwaratangiye muri 2023 mu Ukuboza. Basaba rero izi ngabo gutaha mu byiciro. Ikindi ni uko SADC yanasabye u Rwanda irutakambira rwinginga iti mwaduhaye inzira mwuka byaramwe zaho abasirikare bacu baca bavuye harira mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe bazaba batashye. Ibintu u Rwanda rwemeye Minisitiri Nduhungirehe yarabitangaje. Gusa nubwo SADC yavuze ko ihagaritse ubutumwa bwayo, nta kintu na kimwe kigaragaza ko izo ngabo zizava vuba muri uyu mujyi wa Goma, kuko zikomeje kwifatanya n'ihuriro ry'ingabo za Kongo mu bikorwa bihungabanya umutekano mu bice M23 igenzura. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bwa Kongo agaragaza ko atumva impamvu abantu batsinzwe bamara hafi amezi 2 mu bice bigenzurwa n'uwo bari bahanganye. Akavuga ko DRC ifite umugambi mubi iri gutegura. N'amayeri atandukanye arimo no gutinda kugira ngo barebe nguko bagera ku byo biyemeje. Hari umugambi ngo bafite buriya ngo hari icyo bahishe kandi ngo kizateza ibibazo byinshi umuntu yakwita nk'igikomeye cyane. Urumva? Yego. Ati kuki batagenda? Ati niba ikibuga cy'indege kidakunze kuki batagenda banyuze mu Rwanda? Ntibyemewe. Ntabwo imirambo yacyuwe ejo bundi, ntabwo inkomere zacyuwe n'abakomeretse n'abamugariye ku rugamba. Gusa nubwo DRC igaragaza ko iri mu murongo umwe na AFC M23 bakava muri Kongo, ku rundi ruhande bivugwa ko iri huriro bivugwa ko iyi SADC iri gukorana n'ubutegetsi bw'Kinshasa mu guhindanya isura y'iri huriro
bateza umutekano muke mu mujyi wa Goma ibyabaye ejo bundi urabyibuka. Nabonye rero abasesenguzi batandukanye mu bya politike cyane cyane abakurikiranira hafi iki kibazo mu burasirazuba bwa Kongo bagaragaza ko ngo gukomeza gucumbikirwa kwa MONUSCO bacumbikira ingabo za Kongo ngo ari uburyo bwo gutegura ibitero kuri M23 kugira ngo bayambure ibice byose yafashe harimo n'uyu mujyi wa Goma. Ndetse ngo uyu mugambi ushobora no kugirwamo uruhare n'imitwe ya FDLR na Wazalendo bacumbikiye muri ibi bigo. Ndetse biranavugwa ko ngo MONUSCO icumbikiye ingabo za Kongo zatsinzwe zirenga 17,000 mu gihe zigera ku 3,000 ziri mu butumwa bwa Sami DRC arizo zikiri hano mu mujyi wa Goma. Ibi rero bikaba bikomeje guteza urujijo ndetse bikaba bikomeje no gutera impungenge abari mu mujyi wa Goma ndetse n'uyu mutwe wa 23. Ntabwo byumvikana neza wa mugani uburyo umwanzi mwari muhanganye umucumbikira ukamutunga umubeshaho ukamubungabungira umutekano kandi yari umwanzi. Urumva icyo kintu kirakomeye. Ni ubupfura buriya ubupfura buravukanwa. Ntabwo rwose akebo kaba kagiye wamugarura ahangaha bakaba babashyira muri kampo bakabarasa. Siko byakabaye bigenda se? Yaba inabi yiturwa indi. Yego. Hanyuma wa mucanshuro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Eric Diane Prince twahereye ku kibuga cy'imirwano. Oya nagira ngo dukubite tubangura uyu mucanshuro wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Eric Diane Prince wemereye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurinda umutekano w'ibirombe by'amabuye y'agaciro yayo no kugenzura uburyo imisoro ikusanywa ngagomba kuza hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva mu mpera z'uku kwezi turimo kwamata. Urumva itariki ntabwo iratangazwa ariko Kinshasa igiye kurindisha ibuye ry'agaciro umucanshuro irongera iramwizera. Irongera iramwizera uyu Prince. Twabigarutse ejo bundi bwo rwose twababwiye iby'iyi nkuru yari yatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Ibyo yatangaje ko amakuru byahawe na babiri bakorana bya hafi na Prince abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abadiplomate babiri yemezaga ko uyu mucanshuro yumvikanye na Kongo muri Mutarama uyu mwaka. Prince rero uyu washize ikigo cy'abacanshuro cya Blackwater cyakoreye mu bihugu bitandukanye yemereye Kongo n'ubundi kuyifasha kurinda ibirombe byo mu y'agaciro. Biravugwa ko mu mpera z'uku kwezi kwa Mata nta kindi gisigaye uretse kugira gute uretse kuza katangira. Ntabwo ari gutangazwa umubare w'abacanshuro bazaza ariko ibirombe byo mu y'agaciro hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigiye kujya birindwa n'abacanshuro ariko hazibandwa kuri bino bice bya Katanga. Urumva niko bigiye kuba bigenda. Ntabwo ibintu byoroshye na gato. Ku kibuga cy'imirwano rero duhereye muri Kivu y'Amajyaruguru bwana Nsanzimfura nagira ngo ubwire ko bigiye gukomera cyane. Biravuga ko ingabo M23 nta kindi igiye gukora uretse gutangiza operation yo kwisubiza Warikare centre Warikare. Ariko byaba impamvu ntingana ururongo Baudouin Ngaruye yagezeyo hariya Warikare. Baudouin niwe wayoboye operation zakorewe hano mu misozi hano muri parike ya Virunga ubwo hategurwaga gahunda yo gufata Goma. Hari operation zakorewe hano muri Virunga abahungu b'abakomando baragendaga kurira ibiti bagasasa bakajya barasa aba FDLR mu mutwe. Izasaramu barabashwanyaguje babagwaga gituba bakabakubita. Noneho Baudouin Ngaruye niwe wafashe buri uyu mujyi niwe wayoboye operation yo gufata Sake na Goma. Niwe wari uri imbere ahangaha muri Warikare. Bivuga ko asanzwe yitwa Brigadier General Gace. Nawe ni operator wa danger niwe wafashije M23 gufata centre Warikare n'ibi bice bya Kibona. Kandi babifashe mu gihe gito yari operation iremereye. Izaro operation ziremereye. Biravugwa ko rero ku itegeko rya General Sultan Makenga Baudouin Ngaruye yagezeyo tayari. We na Gaceri baraje bagukora iki ntabwo tayari. Iyo operation ngo igiye gukorwa ntabwo igomba gusiga hari umuturage ugizweho ingaruka n'imirwa. No operation igiye gukorwa mu buryo butuje nta kabuza n'umuhuza ashobora kutazamenya ibibaye. Kubera ko coalition ihita ikora ibyo yabujijwe. Iyo igarutse mu bice byagize gute urebonye Kamandi gite muri Rubero. Ahangaha centre Warikare naho bari kogoga bigamba bahemuka bagira bati
basahura. Ubwo rero M23 igiye kugira gute, igiye kubikoraho. Noneho ikindi urumva ikindi kigezweho ni iki, hano muri Walikale hari umugabo n'umugore bishwe n'ine bitwaje intwaro, bibera mu gace ka Kibati, byabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki 20. Kibati n'ubundi aho hari mu bice M23 yavuyemo. Oya, ahubwo ni niyo hafite ubu ngubu yarahisubije. Biravuga ko ihafite, sinzi uburyo niba barangaye yego hakagira ibikorwa bibi by'abazarendo bihakorerwa, ntumbaze gusa umugore n'umwana n'umugabo biciwe ahangaha n'abitwaje intwaro. Urumva ejo tariki noneho ahangaha mu ishyamba rya Kibati mu gace ka Rubereki mu karere ka Walikale mu ntara y'Amajyaruguru niho byabereye. Noneho nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'urubyiruko muri ako gace, gusa ahangaha ntabwo yatunze agatoki ngo avuge ngo byakozwe n'andi. Muri Walikale kandi ikindi twababwira, muri Walikale ikindi twabwira abakunzi bacu nuko ariko iyo Walikale iri kuvugisha benshi. Hari amakuru ari kuvuga ko ngo hari abagore ngo biciwe hano, ngo hari abantu bagera kuri 12 biciwe Kibua mu murenge wa Ihana sinzi niba habaho abahazi batubwire. Urumva ngo hari abantu 12 baburiwe irengero Kibua ni mu bice byerekezo za Kisanga. Hari benshi mu bagore bafashwe n'imitwe ngo bashyikirizwe imitwe yitwaje, sinzi ngo abashimuswe n'abande. Gusa ibi biri gutangazwa n'ikimwe mu binyamakuru bibagamira ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, ndetse bikavugwa ko Ikashebere mu murenge wa Rubereke, uri kumva, umuntu umwe yarashwe, undi akaba yaburiwe irengero, kandi aka gace karagenzurwa na M23. Kashebere urabizi yafashwe nyuma ya Nyabyondo. Umudugudu wa Kibati mu murenge umwe na Gashebere nawo watakaje abantu 4. Urumva bishwe nabo barimo n'abagabo 3 n'umugore umwe, nabo haracyagenzurwa na M23. Ibiri gutangazwa n'abakorandi rwa guverinoma Kinshasa. Ahitwa Ikigoma, usibye gutwika imitungo y'abaturage ngo abarwanyi ngo banishe abagabo 2, umushoferi wa moto na mugenzi we w'umuhinzi. Ngo abana 2 nabo barapfuye bahunga bajya mu ishyamba. Urumva hari n'abagiye bambuka uruzi ruri hafi aho ngaho muri iryo shyamba, uruzi rwa Kitatenge, ngo barazimira. Ni ibyo ngibyo biri gutangazwa Walikale. Ni amakuru ari guturuka ku rugamba. Yego rero amakuru ari guturuka Walikale kuko nta mirwano yabaye hano, ni biri kuvugirwa Walikale. Walikale igihari na operation zo kwisubiza centre Walikale. Urugamba nyine rugiye gutangira. Guverinoma iri gutangaza ngo biri gukorerwa mu bice M23 ugirite igenzura. Yego, hanyuma ikindi twababwira, urumva n'urugamba tugiye kwitega Walikale. Ni urugamba rukomeye. Twakiriye inkuru itari nziza ku Barundi, ivuga ko aba FDNB bajya kuri 12 bapfiriye kuwa gatanu hariya mu kiyaga cya Tanganyika. Niyo nkuru igezweho kuko yatinze kumenyekana, ariko ni inkuru y'agahinda ku Barundi. Abasirikare bya kuri 12 barapfuye, abandi 9 bari bamaze gukomereka mu mirwano yabereye hagati ya FDNB na Twirwaneho mbere yuko bajyanwa kuvurirwa ibwari. Ariko iyo nkuru yo kurohama kwa basirikare, urumva, ni inkuru ikomeye, inkuru y'igikobo mu basirikare b'u Burundi. Kwa gatandatu cy'umunani nibwo ubwato buto bwitwa ngo ni Vedette Rapide bw'igisirikare cy'u Burundi kirwanira mu mazi, bari abasirikare barimo bwakoze impanuka. Amakuru aturuka muri iki gihugu cy'u Burundi aravuga ko mu basirikare bari baburimo harimo 9 bakomerekeye mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Burundi busanzwe bufite ingabo. Abari barakomerekeye mu ntambara noneho nabo bapfuye ejo bundi barohama mu bwato. So hanyuma yego ni hariya muri Tanganyika. Ikindi twavuga, yego ni reka ndutiyarukira hano mu Minembwe. Yego mu Minembwe tutarajyayo, reka dukubite tubangura dusoza iby'Abarundi cyane. Yego hari amakuru ari guturukayo, biravuga ko kandi hari abasirikare b'Abarundi bishwe na Twirwaneho, bakubiswe mu buryo bukomeye. Bishwe ntabwo ari gukubitwa, bishwe. Amakuru avuga ko abasirikare biciwe mu mirwano yabaye kwa 2. Urumva tariki 15 Mata. Urumva ko amakuru atinze gusohoka, ariko urumva imirambo nibwo ibigaragaye.
Ni imirwano yabereye muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru atugeraho aravuga ko iyi mirwano yo mu cyumweru gishize nyine yari yoherejwemo abasirikare barimo abo mu butasi bwa gisirikare n'abo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe uzwi nka Unité de Opération Spéciale US, bose ngo bari bambaye civile. Barishwe rero kugeza ubu ubabare bivuzwe nk'uko inkuru tugeraho ibivuga, umubare nyawo w'abasirikare b'u Burundi baguye muri iyi mirwano ntuzwi. Gusa hari amakuru avuga ko hapfuye 18 ku buryo imwe mu mirambo yashoboye gucyurwa indi igasigara ku rugamba. Bivugwa kandi ko abasirikare bakomeretse ndetse bamwe muri bo barohamye mu kiyaga cya Tanganyika. Hanyuma tubwire iby'ibi bitero hano ku munsi wa Pasika rwose. Umurundi akomeje guteseka ku rugamba hano. Rero hano ni mu Minembwe n'ubundi naho urugamba rwongeye kuba ruhinana. Iby'ibitero rero ihuriro ry'ingabo za leta ryagerageje kugaba mu Minembwe ku munsi wa Pasika byari ibitero bikomeye cyane, kuko amakuru ava aha mu Minembwe hazwi nk'umurwa mukuru w'umurenge muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ihuriro ry'ingabo za leta ryahagerageje kuhagaba ibitero bikomeye cyane mu bice bituwe n'abanyamurenge, ariko biza gusubizwa inyuma ndetse banabikubitiwemo. Aka gace ihuriro ry'ingabo za leta ryashatse kukagabamo ibitero mu gitondo cyo ku cyumweru kuri Pasika, ndetse ni agace kitwa Kalongi. Aha Kalongi ni agace gaherereye mu burasirazuba bwa komine ya Minembwe, ni nako gace ngo kari ku mpera z'ahatuwe cyane n'abanyamurenge, kuko amakuru ava muri ibi bice abivuga. Ni nako kandi aka gace ngiyo ukavuyemo uhita winjira mu mashyamba, urukumva, ngo ukaruhukira mu bice byitwa Mutambara, ni ibice bituwe n'abitwa Ababembe. Aya makuru rero ava muri ibi bice aravuga ko ihuriro ry'ingabo za leta ryahagabye ibitero shuma bashaka kwisubiza bino bice, ariko twirwanaho n'aba 23 babahaye isomo rikomeye cyane. Imirwano hagati y'impande zombi amakuru avuga ko ngitamaze n'iminota igera ku 10 mu gihe ihuriro ry'ingabo za leta ryahise rikizwa n'amaguru. Kugeza ubu FARDC ukugaba ibitero mu mihana ituwe n'abanyamurenge, haba mu Mikenke no mu yindi mihana igize komine ya Minembwe, ni ibice bari gutera baturutse ahitwa ngo mu gice cya 0, ahitwa Gipupu n'ahitwa Bijombo. Rero FARDC nk'uko amakuru akomeza bivuga ngo bari kwitabaza ingabo z'abarundi FDLR ndetse na Wazalendo kugaba ibitero hano mu Minembwe, nubwo bari kubikubitirwamo. Rero nubwo abanyamurenge batuye hano mu Minembwe bagaragaza ko ngo ubatera ava za Gipupu na Bijombo no mu bindi bice byaza ahitwa 0, ariko nanone ngo biranavugwa ko mu gihe mu mujyi wa Uvira waramuka ufashwe na Twirwaneho ifatanyije na M23 ngo byahita birekera cyangwa bitakongera kumvikana ibi bitero hano mu Minembwe. Urumva abaturage b'icyo basaba M23 na Twirwaneho no gukuramo Uvira vuba kugira ngo byibuze ibitero babiruhukeho. Twirwaneho na M23 rero baheruka gufata igice cya Rugezi cyose cyavagamo umwanzi wagabaga ibitero mu ahitwa Murango, ahaherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine ya Minembwe. Waduhaye amakuru rero yashimangiye ko avuga ko ngaha Rugezi hose ari kugenzurwa na M23 na Twirwaneho. Hagati aho mu Minembwe hari ituze kugeza ubu ndetse n'amahoro nyuma yuko birukanye umwanzi. Kugeza ubu rero ni ibice byose bya hano mu Minembwe na Murenge byamaze kwigarurirwa na M23 na Twirwaneho nyuma yuko babirukanye ahitwa Kajonga. Ni nako kandi ibiri kuvugwa cyane ku ngabo z'abarundi. Mbona kandi ibikomeje kuvugwa ku ngabo z'abarundi zirimo Bibogobogo ntabwo ari amakuru meza ku bijyanye na propaganda bari kwinjiza mu baturage hano kugira ngo bange Twirwaneho bange ni izi ngabo z'abarundi rero zibarirwa muri 200 zoherejwe hano mu Bibogobogo muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ngo intego yazo ngo no kwigarurira urubyiruko rw'abanyamurenge n'abakuze, ngo kubashishikariza kutishyikira cyangwa kudakorana na M23 na Twirwaneho. Izi ngabo z'abarundi kuri ubu ziri mu Bibogobogo zahageze mu mpera z'ukwezi kwa
no mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kane, zikaba zikambitse ahitwa mu irango rya Ugefi, yego, izindi ziri ngo ku ishuri rya Epebola, mu gihe izindi ziri hakurya y'aya mashuri nyine ya Epebola, mbese ngo ni mu gace gahana imbibi n'aha mu Bibogobogo gateganye n'aha nyine. Rero nk'uko bisobanurwa izi ngabo ahanini ngo ziri gukangurira urubyiruko rw'Abanyamulenge n'abakuze ngo kwihakana no kwirinda gukorana na M23 na Twirwaneho, ndetse ngo bakareka ibi bikorwa byose bifite aho bihuriye n'uyu mutwe wa M23 na Twirwaneho. Ng'akarusho ngo nta mutwe wa Mai Mai cyangwa umutwe uwo ari wo wose ngo bazongera kumva ubagabyeho igitero nibamara kwihakana M23 na Twirwaneho. Ngo ariko nyamara ibi bitero by'ubushize baherutse kugaba hano, ubwo bari bagambiriye kwigarurira bino bice kugira ngo babone uburyo bacenjeza iyi propaganda muri uru rubyiruko rwa hano muri ibi bice bya hano i Murenge. FARDC iri mu Bibogobogo ndetse n'izi ngabo z'Abarundi no mu misozi yitwa Musaraba. Abasirikare bari muri ibi bice babarirwa muri 50, bakaba barebwa cyane cyangwa bayobowe n'uwitwa Colonel Ntagawa Rubaba. Ikindi ni uko izi ngabo z'Abarundi ziri gukangurira urubyiruko rw'Abanyamulenge n'abakuze rero kutifatanya na M23. Hejuru y'ibyo byanavuzwe ko ingabo z'Uburundi ziri muri ibi bice ngo ziri kurya umuceri, imyumbati ngo ndetse n'umutsima uri kumva, ngo rero ngo nibyo ziri kurya, ubundi kandi ngo ziri gusura n'abaturage kenshi kugira ngo babashishikarize kwirinda Twirwaneho na M23. Yego, ngahe nguko kuri uwo Murundi uri kurya umutsima yangiza akajya kumvisha abaturage ko badakwiye guha agaciro M23 na Twirwaneho. Yego, tunyarukire hanze. Visi Perezida wa Afurika y'Epfo yagabweho igitero. Ni Visi Perezida wa Afurika y'Epfo yitwa Paul Mashatile, yarokotse igitero cy'amasasu cyagabwe ku modoka ye y'akazi ubwo yari mu rugendo aherekejwe n'itsinda rimurinda. Icyo gitero cyabereye ku muhanda munini wa N12 ubwo yari atashye avuye mu nama y'ishyaka ANC yabereye kuri Birchwood Hotel i Boxburg. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa Mashatile Bwana Keith Kauza, yavuze ko iyo modoka yarimo Visi Perezida ubwo yaraswagaho amasasu. Ati dushobora kwemeza ko habayeho igikorwa aho imodoka ya Visi Perezida yarashweho. Amasasu yayirashweho ntiyageze kuri uyu muyobozi kuko ubudahangarwa bw'imbere mu modoka bwakoze akazi, aho iyi modoka yari ifite ubwirinzi buhambaye buyirinda amasasu banatibare. Nubwo amasasu yakubise ku kirahuri cy'imbere inshuro nyinshi, Mashatile ntiyakomeretse. Inzobere zakoze isesengura zemeza ko ibimenyetso biri ku modoka bigaragaza ko ari amasasu koko. Kauza ati polisi niyo yagira byinshi ibivugaho, ariko dufite raporo y'inzobere yemeza ko ari amasasu. Amakuru ya mbere aturuka ahabereye igikorwa avuga ko hasanzwe amasasu arenga 12 yakoreshejwe, ariko umubare nyawo uracyari gukorwaho iperereza. Polisi ya Afurika y'Epfo ku bufatanye n'ishami rishinzwe kurinda abakuru b'igihugu yatangiye iperereza ryihuse kuri iki gitero gikekwaho kuba cyari kigamije kwivugana Visi Perezida. Kugeza ubu ntiharamenyekana abari inyuma y'iki gitero n'impamvu yacyo. Ni ibyo ngibyo rero muri Afurika y'Epfo, ni ibyo ngibyo rwose. Kandi twambuke amazi magari. Yego, tubabwire ko Uburusiya bwamaze gushinja igihugu cya Ukraine kutubahiriza agahenge kashyizweho kuri Pasika
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya yatangaje ko ingabo za Ukraine zanze kubahiriza amasezerano y'agahenge ka Pasika zikarasa ibisasu bya Himerasi byakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ngo kubahiriza amahoro byananiranye kuri uyu munsi wa Pasika. Kuri tariki 19 Mata 2025 nibwo Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yasabye ko ingabo ze zihagarika imirwano muri Ukraine mu gihe cy'amasaha 30 kugira ngo hatangwe agahenge ko kwizihiza umunsi wa Pasika. Yanavuze ko aka gahenge kagomba gutangira kubahirizwa kuva uwo munsi ku isaha y'isaha 12 z'umugoroba, hakurikirweho nyine kwizihiza uyu munsi wa Pasika. Aka gahenge kari kagamije gusuzuma niba ubutegetsi bwa Ukraine bwiteguye kubahiriza amasezerano ayo ari yose. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Marie Zakharova yanavuze ko ngo Ukraine yananiwe gushyira mu bikorwa aka gahenge k'amasaha 30 kemejwe. Yabitangaje rero akoresheje urubuga rwa Telegram, aho yagize ati ubutegetsi bw'i Kiev ntibwubahirije agahenge gato mu gihe cyo ku munsi wa Pasika, ahubwo bakoresheje ibikoresho bya gisirikare bya Amerika bya Himerasi kugira ngo barase ku gihugu cyacu cy'Uburusiya. Ibi Zakharova abitangaje nyuma y'aho Amerika yari yaravuze ko yifuza ko aka gahenge kakongererwa igihe, ni mu gihe Zelensky wa Ukraine we yari yaratangaje ko ngo azubahiriza agahenge igihe cyose Uburusiya nabwo ngo buzubahiriza aka gahenge. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yatangaje ko kuva aka gahenge katangira ku wa gatatu saa 12 z'umugoroba habayeho ibitero birenga 1300 by'amasasu n'indege zitagira abadreve za drone za Ukraine. Yego. Hanyuma rero tugana ku musozo, guverinoma ya Isirayeli yahagaritse viza z'abadepite b'Abafaransa bashyigikiye ko habaho leta ya Palestine. Itsinda ry'abanyapolitiki bahagarikiwe viza na Isirayeli ririmo Depite Julien Ozene wo mu ishyaka riharanira kurengera ibidukikije, Depite Soumya Brouaha na Senateri Marianne Margate, bombi bo mu ishyaka ry'abakomunisite, harimo kandi François Ruffin na Alexis Corbière bahoze ari abadepite. Iri tsinda ry'abanyapolitiki ryashyize hanze itangazo ku 20 Mata rivuga ko ryatumiwe n'uhagarariye inyungu z'Ubufaransa muri Isirayeli mu ruzinduko rw'iminsi 5 rwo gusura ibice bigize iki gihugu ndetse no hafi y'umupaka ugihuza na Palestina. Riti iyo biba byari kuba ari ugukomeza imibanire mpuzamahanga ndetse n'umuco w'amahoro, habura iminsi 2 ngo tujyeyo, ubuyobozi bwa Isirayeli bwahagaritse viza zacu zituma twinjira kandi zari zaremewe mu gihe cy'ukwezi kumwe gushize. Bagaragaje ko gukurirwaho viza bigiye kuzana ibibazo bikomeye mu mibanire iri hagati y'ibihugu byombi, ndetse bahamagarira Perezida Emmanuel Macron kugira nawe icyo yakora. Ibi bije nyuma y'aho Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron atangaje ko mu nteko rusange ya Loni izaterana muri Kamena 2025 igihugu cye kizemera ukubaho kwa leta ya Palestine. Ibi rero ni ibintu bitigeze bishimisha Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu, avuga ko kwemera leta ya Palestine byaba ari nk'igihembo gihambaye ku iterabwoba. Nibyo ngibyo rero, reka tubashimire cyane. Gushimire cyane Bwana Nsanzimfura Jarimura, wakoze cyane Bwana Fugikaye Namura. Dushimire cyane abakunzi bacu, amakuru yo nakagaruka.